Lab, check it KG. Англис тили курстары. What is up everyone? Welcome to another video. Саламатсыздарбы, дагы бир видео кош келиңиздер. Көп окуучуларыбыз бизден сурайт, Британ англис тили менен Америка англисинин айырмасы эмнеде депчи. Грамматикада айырмасы жок. Кээ бир сөздөрдө гана болушу мүмкүн айырма. Бирок ал андай деле маанилүү эмес. Ошондуктан мага бир ушул видео жагып калды. Булар аябай мындай күлкүлүү түрдө ушул айырмачылыктарды кээ бир сөздөр менен белгилеп кетишиптир да. Көрүп жатканда токтотуп которуп түшүндүрүп кетем. Hi, I'm Sarah and I'm from Nottingham in the United Kingdom. Hi, I'm Sarah. I'm from Nottingham in the United Kingdom деп атат. Салам, мен атым Сара, мен Ноттингемден болом. United Kingdom, бириккен ханчылыктан, ханчылык. Hi, I'm Jacqueline. I'm from Los Angeles, United States of America. Hi, I'm Jacqueline. I'm from Los Angeles, the United States of America. Мен атым Жаклин. Мен Лос-Анджелестемин, Америкадан. Байкадыңыздарбы, тилдердин айырмачылыгы, акцентти айырмачылык дагы байкап көрүңүздөр. I'm hungry. I'm going to eat a biscuit. I am hungry. I'm gonna eat a biscuit. I'm hungry. Hungry. I'm hungry. Бул Америка, азыр Америка акценти азыр байкайсыздар. I'm hungry. I'm gonna eat a biscuit. Biscuit бул Британ англис тилинде. That's not a biscuit, it's a cookie. That's not a biscuit, it's a cookie. Деп Америка англис тилинде ошол муну cookie дейт. Ошондуктан айтып атат. Демек Британ англис тилинде biscuit, Америка англис тилинде cookie. It's a biscuit. It's a cookie. И бири-бири менен талашышат да. It's a biscuit, it's a cookie депчи. Hey, did you hurt your hand? Hey, did you hurt your hand? Деп Британ акцентинде сурап атат. Колуңду ортуп алдыңбы? Депчи. Did you hurt your hand? Колуңду ортуп алдыңбы? You're wearing a plaster. You're wearing a plaster. Булар plaster деп ушинтип атат. Plaster. Мунун тагып алыпсың го деп атат. Мунун чаптап алыпсың деп атат. What's a plaster? What's a plaster? Plaster деген эмне дейт? This is a band-aid. This is a band-aid. Бул пластерди Америка англис тилинде band-aid деп айтат, Whatever. Whatever деген өзүң билесиң дегендей ойду берет да. Whatever. I'm hungry still. I'm hungry still. Мен дагы эле ачмын. I'm going to eat some crisps. I'm gonna eat some crisps. Биз буларды chips дейбиз. Chips деп айтабыз да. Британияда crisps деп айтышат. Those aren't crisps, those are chips. Those aren't crisps, those are chips. Бул crisp эмес, бул chip деп айтат да. Chips, биз дагы chips дейбиз турабы. These are crisps. These are chips. Мынол болсо chips деп атат. Муну биз chips деп айтабыз дейт. Фрини булар chips дейт экен да, Британияда. Those aren't chips, those are French fries. Those aren't chips, those are French fries. Бул chips эмес, бул French fries. French fries деген Франция фрилери деп которулат негизи, бирок Америкада ошол картофель фрини French fries деп айтат да. These are chips. French fries. French fries. I love soccer. I really love soccer. I love soccer. Футболду Америкада soccer деп айтат. Себеби ал жакта алдың футболду association football деп айтышчу да. Ал жакта деле эмес, негизи эле биз билген футбол алдың association football деп айтылчу. Анан аны кыскартып soccer деп койгон. Бирок Британияда ошол футбол деген эле калган. That's not soccer, that's football. It's not football. You know, they play it all over the world. They wear trainers like this. Анан айтат, аны футбол дейт, ал дүйнө жүзүндө ойнойт, анан алар мындай
trainers kiyişet deydi. No'larda trainers deydi. Bizde krasovka degen sözde trainers deydi. Those aren't trainers, those are sneakers. Trainers. Those aren't trainers, those are sneakers. Bular trainer emas, bular sneakers. Demek Britanya'da trainers, Amerika'da sneakers. Deme menen almashtırbagla, şokolad menen, candy bar, Snickers, that's different. I'm cold. I'm gonna put a jumper on. I'm gonna put a jumper on. Bizde jumper deyiz o, oşol jumper. Britanya'da da jumper deyit. Amerika'da It's a olsa? jumper, that's a sweater. That's not a jumper. That's a sweater. Sweater. Amerika'da sweater deyit etken. That's a jumper. Well, I'm also cold. I'm going to put on another pair of pants. I'm also cold and I'm gonna put on another pair of pants. Men dağı üşüp kettim. Men dağı şım giy olayın dep atat da. Pants dep Amerika'da şım da aytat. Those aren't pants. Those are trousers. Those aren't pants. Al şım emes. Those are trousers dedik. Al trousers. Demek Britanya'da trousers deyip aytatken. These are pants. These are pants dep tursulardı. Those Britanya'da aren't pants. pants. Those are underpants. Bu Amerika'da underpants, Britanya'da pants. These are pants. Underpants. Pants. Underpants. Pants. Underpants. 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 Oh, wait a minute. My mobile phone is ringing. Oh, wait a minute. My mobile phone is ringing. To'xtab tur, menin telefonum çıngırap atab dese. That's a cell phone. That's a cell phone deb bulg'iz aytdi. Demek Britanya'da mobile phone, Amerika'da cell phone. I hope you liked this video and I hope you enjoyed. So leave a comment what you think about the British and American accent and which one is your favorite. And I'll see you later. Өзүңүздөрдүн пикириңиздерди калтырып, ошондой эле сизге кайсы акцент жакты жана кайсы тилде окуп жатасыз жазып кетсеңиз болот. Көрүшкөнчө.